Monsieur Goudlouk am na. Goudlouk di ma puuda rek. Goudlouk di ma puuda rek. Monsieur Salmet. Salmet di ma puuda rek. Salmet di ma puuda rek. Hôtel Poudre Clean. Poudre Clean di ma puuda mizat. Poudre Clean di ma puuda mizat. Hôtel Silgom. Silgom di ma puuda. Ja, far ma le noze. Har biscuit sa lokka. Biscuit sa lokka di ma puuda. Nee, zo. Kudelonde. Hôtel Colgate. Colgate fa da fumang pinyano tikara sesu bagarak mam tanpo. Sauce, I don't know if that's so good, but sauce. Miss Guti. Ano naman utang kalifa ko? No, ne on mi bat so good, but sauce. Zao na utandra, zani el kongro. Ang galak mi so ruang scrub vidiki. What in Guti? Guti mataz dizeu. Guti di manjat. Ano marang kalis ka saksa rin bagarak. Sauce, mazabi. Quatre fois 4, la bo, 404 biscuits, Monsieur... Alors, tu m'as pas montré cassette? Si fantam doon cassette, la bikana. Bazabi. Non, ramara sauce. Donc, on a dit à Kromalino Zeng. Monsieur... Monsieur... C'est le mot fan américain. Monsieur Roman. Siro ti ma pulpe. I'm not going to balance vidra. Di groful. Ganga jala lolo panunane. Ano andi kalis ka dapat dinum laptik na ka. So siya sabi. Ano marazat ko ba phone from penny call mi bola. Serving ako Coca-Cola. What is the not certain what? Ganja yombar kono sirbe zanya la noe. Ano ka tibanggaran buah manaka. Sarang Raja kang tanindat sa kang taninis. Miss Bola, ulian kamal kwala sila. Miss good le famasa tingon loki. Good le famasa. Ano manafu makadala ano ron ba ko no balak pano eh. Zaya kindan na tawo pa drop madalo. Kami Miss Bola. Zaya chuftuko.